Hi guys, Japanese night. Sama na naman namin sila, Maki. Tagalog ka na. Tagalog ka. Yan guys, oh. Sarap. Ano yung sa'yo lang? Nawa eh. Mga ka ng nagsigarilyo ha. Marami itong kita. Bye, sa next. Dito ba? Kaya pala dito talaga gusto mo. Gusto ko gelato. Hindi pala. Coffee na lang pala lang. Yan. Ganito pag mag-order dito. Scan lang. Patingin mo lang. Yan, pag nag-order. Meron ng order sa online guys. Hi guys, happy Monday. Nami karon sa Tulsa sa among gipuy-an. Nangita mi og kuan. May mga job posting ba? Job hunt mi karon. Sinaay mga para diri ra kay walking distance na ni. Ino kay mo kamot. Indra guys, ito na suluyon. Check na to guys, nai-post lang kanto. lang kanto. Wala guys. Dili job post. Dili na pod, ngita na punta. Wala. Ay, mga kids. Oo no. Backyard poultry. Mga inauna lang ba? Silong, ano kung ano Nga, lagi. Ay, mga kuan guys, oh. Kanang hardware ba no? Lang, napa dito gamay lang ay. Sa man, laos pa na to. Naimurag shopping center dito. Sa ba? Cute ano nga shop lang eh. Unsa lang siya lang coffee shop. Wow, daghan pa kay kuan guys oh. Last pa ta dito lang. Too sad nga wala may mga job postings but nami mga gipang picturean ng mga prospects na mo ba kanang related sa mga designs. Karon ngaon sa mig Hungry Jack. This one's from yours. iced coffee. Sige nila lang. Iced coffee. Iced mocha. Iced mocha. And good for and the guys. Take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Bye Ninong. Nandiri lang ko. Ulit ah. Hi guys, namig city Oh karon. my God. Shit lang. Ako ikuan karon guys kanang job interview. Graphic design, praying makuha no. We'll see. Unsay makuha niya pero sorry sa Migamay City. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. Hi guys, mo pa pagman sa interview. Wala lang sa mikuan guys. Result atong interview. Kami sa mall ron yung galleria. Guys, ang bayaran kanilang plato. Like $13. So mag-unli na din ni. Ang kuha.
So sa kung saan mo kwaon. Rice ko. Di, rice gamay. Hindi ko balik. Dili na, pwede mo na. Sa dito rice. Kaya na lang rice. Wala katong pula, lami kayo ito. Gamaya lang lang. Guys, ang kwan na ni taman sa masigo sa plato. May napansin. Na, okay na lang. Comment. 2? Yeah, 2 will do. Chicken. Sweet and sour pork. I don't want that. Gamaya lang. Daghan na atong pula lang. Pagbalik niyo, balik ka dito. Pwede pa ganun sa charon. Kung gusto ka. Guys, sakto na daw guys. Pilipino pa yung mabut niya na diya. Taman sa mabutang sa plato, good guys. Tawa lagi. Grabe, di pa pildi. Ita. Kasi sila ni. Aning Morley guys nga mall, Morley Galleria. Muna yung katong dirimi. Muna yung pinakadool na mo diri sa una. Diri mo ito mong trabahoan. Kabisado ng gamay ba ang pan. Guys, diri may ato pirmi guys. Katong mga pictures na mo sa una ba. So, ano to ha. Dolphin ha. Ito na ho. Dolphin guys oh. May ako picture niyo lang. Eh, sorry ko me. Pa-picture ko ani guys kung i-before and after. Paulit namin guys, waiting for train again. Train tapos bus. Dito gikan na tong train no. Or dito gikan na mong train. Yan ay mga bus guys. Kami sa bus station guys. Sa Midland nga bus station. Currently 4:10, 4:20 ang bus route 323. After that, doon naman na sa Balay, hike na lang din. Not clotting. Another walk na po. O dili pa ni winter, grabe na kayo ni grabe na kayo kasingot ano eh. Naghan kami gihike. Kaya kami gihike ba. Sakit na kano kayo until. Kalooy. Wala ko na pag-bit-bit be. Kaya na pa kayo. Praise God guys sa among hiking season. Amaraning balikan na namin kotse ba. Salamat Lord sa promotion and elevation. Kay napabuton man na sa Ginoo nga kwanta. I-elevate ta ba kung obey lang ta sa iyahan. And gituhan gid kay naman ha. Soon mag-drive na mi dire. Bye guys, see you in the next vlog.